روج باش وانا يامي از مامۆستا حەسینە عەلیمە مامۆستای زانستên civakî refa pênc wanê yamê îroj xwe cardîn şehîdên me ne. Şehîdên me kî ne? Şehîdên me rûmeta me ne, şehîdê me nasnameya me ne. Ew kesên ku giyanê xwe, rihê xwe di ber me dane da ku em jiyaneke baştir û xweştir em bigihîjin mafê xwe. Ew rihê şêrîn ji me re kirine qurbanî. Lewma jî em şopdarê riya wan in. Xaka Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyayê zengîn e û xweş e bi şehîdê xwe yî cuda cuda ji hemû rengî. Ji xwe ji ber ku şewreşa me bû wekî sembolekê nav cîhanê tevahî de, şewreşa me nabû deng dayê nava cîhanê de, şehîdên me ji hemû pêkhatiyan e, cudahiya vê şewreşê ku şehîdê wê ji hemû pêkhatiyan e. Çi yên ku li ser vê xakê dijîn û çi yên ku çar aliyê cîhanê hatine û tevlî nava refên me bûne û tevlî pekrewanê me bûne. Ji xwe me got Rojavayê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûriyayê xelkên ku li ser vê erdê dijîn zengîn e û cuda ye û xweş e bi çi bi pêkhatiyên xwe yî rengareng. Kesên ku li ser vê xakê dijîn me gotine ji kê pêk tên? Ji Kurda pêk tê, ji Kurdan, ji Ereban, Sûriyan, Ermen, Çerkes, Türkmen, kesên cuda cuda li ser vê xakê ji kevdine jiyana û hetanî roja îro. Ji xwe şehîdên me jî ji ba pêkhatiyan e. Ji ba pêkhatiyan e. Hemû xwîna wa yî zelal li ser vê erdê rijiyaye û birjandina vê xwîna zelal û pak yekbûna gela daye nîşandan. Yek ji wan şehîdên ku giyanê xwe di ber vê xaka pîroz daye şehîd Tamir Cemîl Behdî. Îro em ê li ser şehîd Tamir Cemîl Behdî hinekî biaxivin ka ev şehîd li kwîdekê ji dayîk bûye, çi kiriye di jiyana xwe de, çawa şehîd bûye û çawa tevlî nava refê me bûye, em ê ana bi hevdû re parve bikin. Şehîd Tamir ji li kwî de çêbûye? Şehîd Tamir li gundê Tiltewîlê Merşoyê girêdayî bajarê Hesekê ji dayîk bûye. Şehîd Tamir li ku ji dayîk bûye? Li Tiltewîlê Merşo. Tiltewîlê Merşo yê girêdayî bajarê Hesekê. Kîjan salê de şehîd Tamir ji dayîk bûye? Ji kîjan salê çêbûye? Sala 1973 ji dayîk bûye. Şehîd Tamir sala 1973 de li gundê Tiltewîlê Merşo yê girêdayî bajarê Hesekê ji dayîk bûye. Navê bavê wî Cemîl İlyas Behdî ye. Navê bavê wî Cemîl İlyas Behdî ye. Navê dayika wî Munîra İlyas Hennay. Şehîd Tamir malbata wîna ji çi pêk tê? Ji çar biran û pênc xweşkan pêk tê. Şehîd Tamir di hundirê malbata xwe de çawa bû? Gelo Şehîd Tamir hundirê malbata xwe di zaroktiya xwe de û heta mezin bû. Çawa bû? Ev şehîdaya mirovekî pir dilpaqij bû, dilpak bû, însanekî ji dayîka xwe, ji bavê xwe, ji xweşk û birayên xwe, ji derdora xwe pir hez dikir. Ji her kesî hez dikir. Lewma jî hema jê hez dikir. Diket dilê her kesî de. Şehîd Tamir di jiyana xwe de jiyana hevbeş tim û tim dipeciran. Pêkhatiyê din re têkildar bû, têkiliyê wîna pêkhatiyê din re çi Kurd, Arab, Siriyan bi her kesî re têkiliyê wîna pir xweş bûn. Şehîd Tamir ji pêkhatiyê Sûriyan e. Ji pêkhatiyê Sûriyan e. Têkiliyê bi gelê din re, pêkhatiyê din re pir xweş û zelal bûn. Ji her kesî hez dikir. Şehîd Tamir bi axa xwe ve bi welatê xwe ve însanekî mirovekî pir girêdayî bû, pir ji xaka welatê xwe hez dikir, ji gelê xwe Sûriyan pir hez dikir. Beravaniya kesekî got zaroktiya wî de xewna wî ew bû gotim di ber xaka xwe de beravaniyê bike.
دبر خلقي خوده دبر آخا خوده دبر رومتا خوده دبر شرفا خوده إنسان كي ولات باريس بو پر جولات خو حز ذكر وتم دخوست خوناوي أو بو جو أو كو أو برفانية دبر خاكا خوده بك دبر ولاتي خوده بك جبر بكي ويجي وك پر خلقيش پر هوالي وي دركتنا دربي ولات نپجران دماكو اب شورش تبو وكي امزانن هنكش خلقين هنكش خلقي فاندرا بري خدان كوشبريه وچونج دربي ولات لي شهيد تامر ابيك نپجران ما تبي ظلم وزورا جاريه چتيان سر هرمي من دهاتن بكاراني تبلي حرتشتي كل جمعتي وشهيد تامر ما غريداي ولاتي خو غريداي خاكا خو ما غريداي في عرضا خو جبركو شهيد تامر پرش خاكا خو حز ذكر نابي هوالي نوي نابي ناكرنا آسرو هوالي وي نابي كرنا چه هوالي نوي نابي كرنا آسرو آسرو جي زمان سوريانية زمان سورياني ده تيواتا چه تيواتا خاك جبركو وكي أنا ما قلت جبركو شهيد تامر قريداي أخا خبو قريداي ولاتي خبو حسكرية ولاتي خبو حتى داوي جبروي هبالي نويين دردوراوي كود جيان نابي كرن أسرو دما إيريشن هوبانه جاريه داعشي هاتن سر باجاروكي تل هرمزي دفرده شهيد تامر وهبالي نخوا برسبا بنجوازية ركا خو باراستني دان دبرده وي وبرج هوالين وي شخوا بري كومتكم بمجارد شهيد تامر كسن يكم انكو تبلي نافا رفين اركا خو باراستني بو وي وهوالي خو دماكو داعشي ريشه الهرمزي كرم اوايكي هوانم اوايكي درنده تبلي كسي ما خلكي ما لتلهرمزي كرم شهيد تامر وهوالي خبر سفدان بيدنگ نمان ونشتي نمان خشبر شرندان آلي نا بيدو دلي بباورية كخور بفينة كخور تبلي بانجوازية أركا خو باراستني بو وي وهوالي نخوا وكيمينا ميلاد جوزيف جوليان بطرس سنحريب وي وهوالي خوا أفبر سفدان وبلهنجي شركرن حتى هشتا آستا شهادتي ورواني خوي شيرين كرا قربان جبي خاكيرة ام هنكي بكورتي ام جيانا شهيد دوباره بكن كابي واجي بمرة فهم كريانا شهيد تامر لكوش دايك بويا شهيد تامر لتلتويلي مرشو يقري داي حسكيش دايك بويا كيجان صاليش دايك بويا صالح هزار ونصد وحفتي وسيسيان جدايك بويا جكي جا بيك هاتيه شهيد تامر بيك هاتيه سوريانا مالباتا ويش چه بيكتي چند خوشكاش چند برا مالباتا ويش چار برا و پنج خوشكان بيكتي شهيد تامر جيانا وي چاوا بو گلو زاروكتياوي ده كسكي ولات باريز بو كسكي حسكريه ولاتي خبو خاكا خبو حج دايك وبابي خود كر خوشكو براين خوا ليه شهيد تامر خوندنا خوا بردوام نكر چما جبر مالباتا وي هنكي هجاري تذهبو نچار بو كو آليكاري مالباتا خوا بك مينا كاوي دجياني دا كيبو مينا كاوي دجياني دا بطرس آغابو شهيد تامر وكي هبالي خوا دركتنا دربي ولات بجران دانا نا شهيد تامر دركتنا دربي ولات نبجران ليك ما قريداي خاكا خوا وولاتي خوا شهيد تامر لكويدا شهيد بو للتلهرمزي شهيد بو دبر خاكا خوا دبر ولاتي خوا دبر عردا خوا ده رواني خوي شيرين كرا قربان جبي عردا ما بيروز وي وهبالي خوا وكي مقود هبالي وي وكي جوليان بطرس جوزيف سنحريب وبر جهبالين دن بفي آواي مواني أخوة لسر شهيد تامر مبداوي كر ام بهبينا كو نتيجة تبن وباش فيم كربة ونجي باش لسر بخبتن دم باش